ministry worldwide. Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Somebody praise the Lord. Look at you. If you are there, eletoji kapopo ya mea nenyebe susuo jio katsa le gbonye le njekanye ya mebe kafuna mawu mau ne yirami gede egbe mau ne tronya pagbe nono kenkem mau nanabe yebe nubabla wanye nubabla vanvan le nyapa gbome le yesu comme fofo ni ga dakpe na wegbe ne ga kolomi van keke ya me nu gbanto elabe gbenye dinu gbanto jovepe nubabla be subo suboa nu velia enye kwasida subo subo le jisike pe dodo ya ikenye nyanyo kakana mesiame la fisiafi mame biabe yayira akpa vemia ho yayira ne sumiasi zigboziefe le yesu penkome maume bia be esi wonya avala wonya ne gede jimena mesiame ne yira mesiame eye yayira be chijaja ne chacho chifu wakode nya dometo de sia de ji le apia ite le glomo nya chu ide ameyo kata le kame le dotomi kapopo ya me mieta pe na obene tonami vo le yesu pen kwaji mieto pedale blonambe amen amen. God bless you. You can see now we're coming to Isaiah. Nyagboba Isaiah. Pagbale tabla nevo feliame. Reading to you from verse 5. Pekwe atolia Isaiah. Pagbale tabla nevo fe. Pekwe atolia. Robe ale mau. Va vala glonye si. Eya amesinye chipo wola. Mau ga sike heawo me. Amesi keke anyigba ple ejinuo de me ebe eya ye na anyigba jo eya ye nana gbogbo ebe amesi ke na gbogbo ejinolao ple gbogbo amesi ozua eji la keke madelia ebe Yehowa ye yowo le jojwe nyenye me eye mele wo asi makpota wo eye mana na nye nubabla na dukowo ele popuncho Kristo nchi ma fofola le pompoto kude fia tenuvi de kalanchi e ke gakoto le tifo e maime be yegbana tokedo da nyibachi e yene twendo da nyibachi la ebe ya chwe awo nubabla na dukowo ple kekeli na dukowo na anyigbaje fiadopo kata yesu alabanye kekeli na anyigbaje nolao kata ple maupenu wowo kata yo ava kekeli akpo pepe amandrelia ebe ne na funko na nkwagbato bebe ne na de gameno lawa cho gahome ple amesio bobono viviti mela cho upe gahowo me epinyia ebe nyenye Yehowa nkonye nyema cho nyenchi kokwe ana mebubu adeke o alo acho nye kafu kafu ana legbawo o kipia shekelia ebe poda nya gbanto va eme azo mele yeye o gbolom nami hallelujah egbea nya yeye o leje gome kwasida ya nu yeye o la famena eye le wa gbeme keke kata me chogbea le fe akatsa mea keke sian keke kwasida sia kwasira jenusia jinua maunso kata to ale tongbe na undi yabe nu yeye o akede lubome akede gbogbome nu yeye o akede lamena akede pumome nu yeye o avasu bosuboto wame nu yeye akede dope wa nu yeye akede akbe ope dope de sia de mena ole yesu pen come tifo ye de panya ya mau de nya de govo
nous sommes kataton denya de go ene mau blon be eya ya wola eya ye wona pepepe ebe mele ye o blom me blona mi happy wava jo ebe happy nwana va jo ye blona mi ho mau blen afamele wa gbemele yesu penkome eye ti glo be na ebe megblona mila magblombe to pipe ya ontia ni apopo na mi chokude Gbawotsogbe pe ya yira si mi akocho Nublabla ma vola me ma ublanu le fiao le be mi an Numetoto kude le kepe besia gbepe ya yira pe video poponti eye cho nkeke maji kakaka va sede gbegbe Kristo va ti tuganuchi yo kuda megbeto tala e wo Nublabla mavo akplemi Nublabla ike nu mava yipo gbede o eye Nublabla yeye a sike wo wo pakple epe duko to epe tenubi laji eye wo gbogbombe le esiata nu yeye o gblomele e gomere nu yeye o na Israel fio e gabe Israel fio tonu gede o me e me ke mo se klo Israel fio wa o ponu gede e me ke Yoshua klo Elia bayi Elisa bayi David bayi ame yo kata klo kakabato nyagbori la uchi kakakabayi la nyagbori la gao nyagbori la sweto ame mo kata o Numetoto gede o aso mauka kotole donugbe be meka nu yo kata mi ekpo nu yo kata mi dokpo nu yo kata be Numetoto mi oba yile ebe poda megale nu yeye wo gela pe o me hallelujah ebe ya onu yeye le wo pu meme mele nu yeye wo gele hawa me ebe mele blom hafi ne wava ajo be na o Numetoto be siagbe le Videwo mi akpotio Nublabla ma vola me ma unya nye mere do pe tome nu gbanto Kristo yekenye jogwejikpe na Nublabla ma vola Kristo jogwejikpe na Nublabla ma vola novelia miakpo gbedada blibo to Kristo yike nye Nublabla ma vola gbo ebe bedada blibo bedada kenkem bedada yike le blibo na lubon na gbogbo na ntila na wa mechibe wakata na nusianu ebe echo bedada blibo na to Kristo inu echonlia yenye lekemiawo agede lekepe nugbedodo yama lekemiawo agede Nublabla yamel lekemiawo kakanya be mo pengbedodo yokata le me vagele nyapa akbemel lekemiawo be nu yokata ye Calvary chovana mia asumia sio lekemiawo kaka anyabe to lepe ya penkeke mamlo katsamea nyatema kpo ya yira nyakpa menu veve eye ngbedodo yokata mau donamia nya kpo katsape dome alumia nyope dome elebe mia kwese eye miakpo elebe Français blibo na no miame eyata kokwichocho na blibo na Nublabla ma vola nyaba nugbantoji nugbanto ikenye Kristo ikenye jogwejikpe na Nublabla ma voya yakpo Isaiah pakbale tabla vevo nyi pepe ade Isaiah pakbale tabla vevo enyilia kokoi wiade blo na mibe ebe ale Jehovah jedula gan papeto glonye si poda mele ekpe ade dom anyi de Zion pesike wodokpo comme douani sinou kakadeji lela be jogwejikpe kwasiye jogwejikpe nyachia ne jogwejikpe ameliwa dede deke melio Kristo nye jogwejikpe ma ebena me
tsɔ dzogbedzikpe ɖe ɖo anyi dzogbedzikpe xɔasi ɖe Zion be ame si ke xɔ edzi se la be nu makpe o be nu makpe o ne do gbe ɖa aɖo to eye nu makpe o eye mana eya ya ne xɔ edzi se ɖe medo na taflatse o eye mianye bena nu sia nu si ke mia axɔ egbea la dzogbedzikpe ma dzi nye to le xɔm ɖeɖekpɔkpɔ dzɔdzɔenyenye dzogbedzikpe ma ye tsɔ ne nanamita meka me yi nenye o lo nenye me va Kristo ya yi ke nye kɔme ɖoɖo anyi be kpe ya gbɔ ne me va ne akpɔtɔ yɔyɔ kple gaɖeɖe na wo agbe o na wo ɖeɖekpɔkpɔ kple kɔkɔenyenye ba gbenɔnɔ wa aƒetɔ anye be dziƒo le kɔkɔe Mawu dɔlɔ le kɔkɔe Mawu ya ŋutɔ nye Mawu kɔkɔetɔ eye míɔ hã evia kɔkɔetɔ yi ke nye Kristoa edzi be ame sia ame yi ke la yi dziƒo la ele be kɔkɔenyenye dzɔdzɔenyenye la nɔ yeƒe agbeme be mi titi papa la amewo katã kple kɔkɔenyenye hã yome si ke manɔme la ame aɖeke mate makpɔ aƒetɔ la o eye eye nye dzogbedzikpe yi ke akɔ mía ŋuti yi ke ale tsi na mí mía ŋuti nakɔ eye ne edzi be yayi dziƒo duma me gbe ɖeka la eɖo la tsɔ vevienyenye ale bena Kristo dzogbedzikpe ya eye nawɔe kple nyametsotso eye nagblɔ be meka nu yi le dzɔ meɖo la yi dziƒo du ya me koe godogodo elabe ye nye mɔa nyateƒea kpakple agbe la yi ke akplɔ mi ayi ɖe leke ƒe kekelia me ta nyametsotso ya maʋamaʋã ye la nɔ mia me afi miakpɔ miaƒe hiãhiãwo katã ƒe ɖoŋtsi afi na yi dziƒo dua me ebe midzraɖo Kristo eyama yenye ame si ke ɖoa miaƒe hiãwo katã tsi na mi eya ke la kpe ɖe tsi o nadzraɖo eya yenye gɔmeɖokpe xɔasi sesẽa ebe eya ɖeka ko dzi miato afi ne mi to dzi ɖe nu ne mi xɔ eya ma dzi se afi miate ma kpɔ ɖeɖe afi miate ma kpɔ dɔyɔyɔ afi wate ma kɔ mia ŋuti hafi ye Mawu ƒe gbɔgbɔ ade dzi ta na mi ebe miaxɔ ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ le mia dzi va ge eye ebena enye la esi ke ma yi dziƒo la madɔ nye gbɔgbɔ ɖe mia dzi nu sia nu yi ke mi hiã gbe nu sia nu yi ke mi hiã gbea nɔviwo ne mi yi Mawu gbɔ le gbedodoɖa mea nu ke le na mi dzideƒo nu ke le na mi kaka ɖe dzi o dɔ nyuie ka ye míawo mi wɔ fifia ta gblɔ be ye dzi miato akpɔ Mawu o ne menye Kristo yo eye nye dzogbedzikpe xɔasi sesẽ ma ye ne va egbɔ egbea aƒetɔa ana be ekpluwo ayɔ agbako le Yesu ƒe ŋkɔme eye dzi wɔna mi bena eya yi ke nye dzogbedzikpe xɔasi miagakpɔ Ezaya ƒe agbalẽ etama adrelia And we're looking at verse 14. Ezaya na minya to mo vovovowo dzi be Kristoa yenye nubabla mavɔla ƒe dzogbedzikpe kpekpe ame wienelia babla mavɔ si ke Mawu wɔ kpakple mi. Virgin shall conceive. Ebe aƒetɔ la ŋutɔ ana dzesimi eye le complètement.
everything that we therefore the Lord himself shall give you a sign. Yanto apetolanto ana jesi mi. Eye kora de jugbevi afofu ajinu chuvi eye wana ebenkobe yonkwane maseda Emmanuel. Yeminya Emmanuel pe nyati abe me baba Matthieu pa gbaleta gbanto. Bukui blave de kelia Matthieu pa gbaleta gbanto. Bukui blave vo de kelia egbomena ajinu chuvi eye nana nkwebe Yesu elabena eye ade efe dukocho efe nouvonwo me call his name Jesus. Why you penkobe Yesu elabena eye ade He shall set free, he shall make free, he shall transform, he shall save people from their sins. Christ will find the salvation. Only Christ will find the perfect healing. Only Christ will find sanctification and holiness. Only Christ will find the power of the Holy Ghost, the Spirit baptism that brings revival in your soul, revival in your mind, revival in your life, revival in your local congregation, revival anywhere, everywhere, true revival that turns multitudes unto the Lord. It's only Christ the cornerstone. We have that, and he shall bring forth his son. Before that son came, the Son of God, before that son came, Jesus Christ, before that son came, Emmanuel, all the things humanity was looking for, we couldn't get, but now Christ has come. Somebody there, I said Christ has come, and has made available what we could not have before he came, and he said, we call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Look at verse 22 there. In verse 22 it says that now all this was done. The conception by a virgin. All this was done. The birth of the very Son of God. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord, by a prophet saying. Look at verse 23 there. It says, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Now we can have God as a father. We can be so intimate with him as a father because Christ has come, the only begotten Son of God, so that he'll make those who are children of the devil and the sons of the devil and the daughters of the devil, he'll turn them around, convert their lives, and become sons and daughters of the Almighty God. And then all that God has will be made available to us. Emmanuel is come. And Emmanuel is here. And everything you need of the Heavenly Father, now is your time. He'll give all that to you in Jesus' name. We're looking at Isaiah chapter 22. Isaiah chapter 22, and I'm reading from verse 22. Isaiah chapter 22, and we're looking at verse 22. It says, and the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut. You didn't say good amen to that one. He shall open, he has the key to enter in all the sanctuary of God, in all the provision of God, the key that will make you enter into life, into eternal life,
into abundant life, into everlasting life, into the very life of God. He's the one that opens the door. Before he came, the people could not have all the life abundant, life spiritual, life eternal, life everlasting, life of God in man. They couldn't have that. He is the cornerstone, the cornerstone of the everlasting covenant that brings us to that open door. And then he said, the thief cometh not but to steal, and to kill, and to destroy. But I come. Thank God he has come. To you there, he'll come today. To you there, he'll come today. And the blessings of God abundant, overflowing, will come in your life. And it says, when he opens, none can shut, and he that shut, and none can open. Look at that in Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, we're looking at verse 7. In Revelation chapter 3, reading from verse 7, here he tells us, it says, and to the angel of the church in Philadelphia. It wasn't a message to an angel in heaven, an angel in Philadelphia. What does that mean? It's the minister in Philadelphia. We call him an angel because the minister, the preacher, the pastor, the teacher, the evangelist, the apostle, the prophet should live a life like a shining angel. A life that has no spot, has no stain, has no sin, has no sinful habit, has not any stain or spot of this world. That's why he referred to that minister as an angel. And all of us who are ambassadors of Christ, all of us who carry Christ, and then we carry Christ to the rest of the world. That's the kind of life he wants us to live. A life without sin, without spot, without stain. A life that shines forth in the midst of the people, or before the people. A minister, a pastor, a preacher must be totally different in everything, outwardly, inwardly, publicly, privately, in his family, and in the church of the living God. He also live like an angel among men, that the people will see. And then they'll be able to say, the pastor lives like he preaches. And then I want to be like that. If the grace of God can come to our pastor, to our leader, can come to the ambassador of Christ, and he can live a spotless life like this, like an angel. If he can, I can. That grace of God will be abundant in every life in Jesus' name. Now to the angel of the church in Philadelphia, these things says he that is holy, that's Christ, and he that is true, that's Christ, and he that has the key of David, that he that openeth and no man shutteth. He that openeth in any generation, he that openeth in any country, he that openeth anywhere, and no man in that community, no man, any other place can shut the door that is open. Then he said, he that shutteth and no man openeth. You have him as your Savior. You have him as your deliverer. You have him as the cornerstone of your salvation, the cornerstone of your healing, the cornerstone of your sanctification, the cornerstone of your steadfastness, the cornerstone of the Spirit baptism, and the cornerstone of our sufficiency. Is sufficient for everything. And God knew that anything he will channel to anyone, any part of the world, he sent the cornerstone, he sent Christ, and will find him will be sufficient in your life in Jesus' name. Somebody shout sufficient. No lack in your life, no limitation in your life.
life. And the wide door is open to you. And as we pray, I hear some of our people say, in the evening, yes, in the evening, but even this afternoon, the Lord will bring abundant blessing, sufficient blessing, internal blessing, external blessing, family blessing, answers to prayer in your life in Jesus' name. He is here already. Isaiah chapter 9, and I'm reading from verse 6. Isaiah chapter 9, we're reading from verse 6. It says, unto us a child is born. Have you ever thought of, people saying unto us, and they never partake of that thing, because everybody's business is nobody's business. Everybody's benefit is nobody's benefit. When you say, unto me a child is born, if you were the only sinner in the world, Christ would still have come. If you were the only sick person in the world, Christ would still have come. Unto me a child is born. Unto us, yes, unto me a son is given, and the government shall be upon his shoulder. You get out of self-management, because now the government of your life, the government of your pilgrimage, and the government of your activities, the government of your life is now laid upon a shoulder, and you are not walking about as somebody that doesn't have any control, any check, and you have self-management. That's what gets us into trouble. But when you take the leadership of your life, the management of your life, and the government of your life, and you lay it on the shoulder of the Lord Jesus Christ, your life will be straightened out in Jesus' name. And then he tells us, it says, and his name shall be called Wonderful. That wonder you'll experience in Jesus' name. I'm saved. Nanoli, Willebemiao, Nanoli, Yike Brena Domename, Nanoli, Yike Anabe Agbewa, La Keja Fokume, for Yesu. Amagedo Kona Yesu Abe Dela, Omokonabe Adam Delao, Ome Denamone Beneto Adam na Yewu, Ebe Yodanasi, Unto, Besu de Deo, no Plum, Chotera, Begleme. Christo, y kenye mi apedela, ne demone Christo, voyez apetona. Eye, Christo, y kenye ape akboba petoa, no vigne, yesu la geda bome, abe megatomo yao, to fiedeke, e moya menyon, e yanyon, eye, megato hayao, to hayadeke, yesu nye Adam de lanami, tanovio, minane miakle piti aode, nyase gomme nuide ebe eyainye nous seto e gomme nyebe nous selesi atema 3 benono nous selesi atema 3 nonomeo nous selesi be oga yebe fofo mavo nous ti papa fia nous ti fafia na gede tiome be nous ti fafa na gede luvome anna nous ti fafa gede pomeme anna nous ti fafa agede wo ntokple honlo wo ple pometo Katsa, we mali, bon tifafa de kenton la gomo, e ben tifafa be fiale si voa, nous tifafa de kemele susu mena, o mele chimena, o mele gbemena, nous tifafa de kemele wagbemo, a ye nous tifafa miakla mo domo, fikan tifafa be fiade, no bi ne hien, ne de monea, ne geda gomea, adu fiara gbeoji. Amen. Pipi amandrelia, le tepema egana minyabena, ebena, ebe eye. Ye petit doudou akeketa eye sedo pema noena penti fafao le David be fiazik pe adikple pe fiado pe la me o ne walike akale de te ekpe la made pa gbemea ne va me be no chaka nous sia nous trota de gu eye meganya pike nye eta classique go nous sia nous chaka no vinye nenye be edemona Yesu Yesu never get that bomea.
novinye me do gbe da de taola Yesu ne xɔ agbe w'atsɔ wɔ etɔn dzi kanyia ne Yesu ge ɖe agbo me de ehena dodo va dodo nana nu sia nu me elabena eɖanye wo ŋutɔ agbo me yo hamea me yo tsɔtsi afi sia afi yo ƒomewa me yo ehena dodo va elabe dzɔdzɔenyenye kple nudzɔdzɔwɔwɔ kple dzɔdzɔenyenye nɔ na gbɔ ebe yɔ katã Yehowa ƒe dzonua meme awɔ esiawo katã degoe me do gbe ɖa be Mawu ne wɔ nu nyui yawo katã Kristo ya yi ke nye tsogbedzikpea ne wɔ nu nyui yawo katã le mia dometɔ ɖe sia ɖe yi ke le to dzi le ŋdi ya ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me miava akpa velia na ŋdi ya ƒe mawunya yi ke nye dɔyɔyɔ blibo si miaxɔ tso Kristo nubabla mavɔ la gbɔ Kristo mewɔ nubabla na Israelviwo ɖeɖe ko o ne wɔ nenema anye nu si ke tsi akpa ɖeka na kekea vɔ ame aɖewo wogbɔna be nukunu ƒe gamea va yi vɔ eye ɖohi wɔwo ya wometem ge ɖe nyatsi yi ke nye mavɔ nyatsi nu mavɔa womese gɔme womenye be nubabla ya ɖe ye me nyaƒe dɔyɔyɔ le o nubabla ya enye nubabla mavɔ eye womese gɔme be eyi me ke Kristo ku Yesu me ku eye vɔ emegbe kɔa nubabla tɔte zi ɖeka o tso apostolo gbãtɔwo dzi Yohanes kple tɔwo dzi o eyi me ke Yesu ku vɔ dzo ɖe dziƒo ɖe ye be nubabla gakpɔtɔ le wɔ dɔ to apostolo dzi tso gama me kakakaka va kɔ ɖe egbegbe nubabla ma anɔ anyi ɖaa ame aɖe ne gblɔ nam le radioa gbɔ ɖa be amen le aƒe me ɖa Ezaya ƒe agbalẽ tabla 9:1 ebena aƒetɔ la eyɔ wo le dzɔdzɔenyenye me eye mie ale alɔtiwo nu eye akpɔta o medo gbe ɖa be Yehowa ne kpɔta o la eye ebena eye wa ana o Kristo emalo atsɔ Kristo awɔ nubabla kple kekeli na dukɔwo ana kekeli dukɔwo kele se gɔme be Kristo ƒe nukunu yiwo katã wowɔa ewɔwo le Yudatɔwo dome eye eva be wokɔ Kristo le ɖevi me tsɔe ɖe Egypte gake egatrɔ gbɔ va vɔ nukunu gbogbotɔwoa nusrɔ̃lawo kple Yerusalem ƒe dua me wowɔwo le Samaria vake be miawo ya yedɔ mi be miayi ɖe fika Samaria Judea kple anyigba ƒe seƒewo kple seɖo afi yiwo katã anyigba keke yi edɔ mi ta nubabla mewɔe kple Yudatɔ ɖeɖe ko o ewɔe kpakple dukɔwo katã ye dukɔ aɖewo li mekpɔ se Kristo ƒe ŋkɔ o mekpɔ se nyanyuia ƒe nyakpɔ o eme ke apostolo kpɔtɔ le agbe vɔ eye nu va yi vɔa apostolowo ku va yi vɔa miwo mi gakpɔtɔ gale gbe ele be nyanyuia na yi ne amegbetɔ katã le kekea katã me nyanyuia yi ke me ɖeɖekpɔkpɔ le nyanyuia yi ke yɔna dɔmi tuna kami ele be azɔa ele be trɔ̃subɔlawo katã le duwo katã me la woatem akpɔ vi ɖe tso Kristo yi ke nye nubabla mavɔ yame miakpɔ Ezaya ƒe agbalẽ tabla 3:3 kpekpe 29 Ezaya tabla 3:3 kpekpe 29 Bibla gblɔ ɖa mi le afi ma bena elabena aƒetɔe nye miaƒe ʋɔnudrɔ̃la aƒetɔe nye miaƒe aƒetɔe mi ase miaƒe gbe aƒetɔe nye miaƒe fia eye la ɖe mi haleluya mebe ɖeɖe tso miaƒe fia ya gbɔ xɔname tso na Kristo ya gbɔ eya ye nye ame si ke aɖe mi enye ame si ke la tu kawo le mia ŋuti eya ye nye ame si ke ana be kpekpe 24 kpɔe ɖa ebe duametɔ ɖeke magagblɔ be
mais le dolem o obe duameto deke edanye yudato helato tronsubolao ameyo katsangbe chopa gbeneko ameyo katan o gbo vabe acho dede nala ebe o dometo adeke magaglobe de mais le dolem o nukata elabe amesio le anyigba djela pe vodadala atue akeo nobio chochokeli doyoyo han le Yesu me eye ebe acho be vodadawa keo eyata ebe amesio kata o chope vodada keo chope nouveau keo la amesio kata o chope nouveau keo o ba gbe bada yo kata no cha no gbe va Yesu gbo yo chope nouveau keo la ebe tuame deke tu maube fiado pe me deke magaglobe mais le dolem o de la me egale dolem le ndi ya ao negale dolem ha ade tolele o pe e me chunde pepeda la gbe me ken le Yesu pen commun egana minya les aya pas les tablaton voit ton marque les pepe à ton enao Isaiah tablaton voit ton pepe nelia ebe mi glona amesio chi mandila be mi senu mi gavon ebe de yi be glona ola glona ele fufu na Isaiah be toina o glona o kakava sede apostologie donc ya e meke Johannes moti de tanamela eva wu nyasike Isaiah glodadea aha ebe yi glona o be amesio katan je Yesu yo me nyamesio kata ho Yesu ya jise nyamesio kata dochi de Yesu ya nula ebere yi blenawo edom be ma blenawo le jikanye ya hallelujah ebe blenawo mi blena toji no lokata nobi ebere ma ble na milata nenye be ja glonyari glonya kle chitepo e ga glonya pakle e fonfon kle dikekeo e ma dogbeda be nyai ma glon la afamele wa gbemele ndi ya le Yesu pen comme ebe glona amesio chiji madila be mi senu mi gavon me gavon be ye yaku ku pata no bi mele ku pata kugo le Yesu pen comme ebe poda miama ou avakple lombiabia ma ou avakple tefedodo avademi hallelujah avala avademi ademi ne nyama nyaglodi ale vana wa ele afima ele tojia mebe enyama le vana o le ele khonya dekanya ebe wo ma ava adeo dede elina fata elle avait Christo ku de miatavo ye Christo cho nous sianu ke mi hia chonami pepe maton kwera le Bible ame ebe ye maila nku agbato pe nku avu toku no peto avu ebe ye maila ke maden ebe buno atikpo abe ezi ene amen eye ade tututo fe ade atoaseye labena ti ango tso gbegbe eye tosisi atso etagba atso tagba pepe amandrelia globe ebe blezi azu azuta eye ekudinigba azu etidjofe eye agbotoyo nofe afisi wo tso akodola azu afisi kegbe ada ple afla amiedo pipi enyilia ebe mo gande anu afima wayu ebe kokwenyenye femo amare gbona la pe medabe amen emo sike kplome cho ide ma upe jigbola enye kokwenyenye femo segome emo sike akplo na gede Calvary
pe kesino nu mea o yo ne be kokko nyenye pe mo e mo me la klocho de ma pe ya yira o me ye la klocho gede ma pe nu na mesi o kata me e be wa yo be kokko nyenye pe mo e be ame makoma de ke ma to eji o e be ya ame makoma de ke merat maketo mama jo edola dasinu makoma ko unchi hafi agede maupe ya yira ya ome ebe anye tofe na amesio zona le eji eye bomejila de ke matra abato eji okikpe amasheke jata de ke mano afima o eye lawadan de ke mato eji o ma powo le afima o amesio wo gbogbo flela amesio ekpa jata yo nye jata nya wada la wada de ke ameyo kata le afuame sena nutala yo gbena be yo macho ake amobe jipoko ya be glonyamale ya ba mema o dometo de ke mate no momajo mia dum mia mema o mi mate ma no momajo ameyo kata potole aze penu agbenonoji be ya gbela domena moa mi mate no mo kokko ya ji o ebe negbe amesio gbogbo fle la ko ya temato ji pipe ame wolia ebe amesio apeto kofle la atro agbo eye wa va zion ple aseye chocho klaseye chocho jijo mavo anotanawo wanye wo fe achon wa kpo jijo acho aseye eye nu kaka ple dede a Videwo. Amen. Ma ba du kwa ne glona la fe me da be amen. Isaiah pagbale tabla devon de ke. Isaiah pagbale tabla devon de ke. Pokui banto pipi banto a globe pipi banto a ebe Yehowa tidu la gampe pokpo le jinye toto butamanti po Isaiah ponupo pe alofandre son dongo hafi va di Yesu vo eke Kristo va nyati banto eke Kristo la gloa a defianu ista ovadoa ato glo yebe tado jinu ta ova nyegba jidoa Isaiah ngonya yo kokokolo ele kwabe mau ponu eye ele kwabe amane ngolo agbale tari eye wolebe ewe gbona nya klege afiamo ekpe ngolo no cho tari eye yava be yava wunyanu eye enya yo katale toko cho maupe numea eye angole Isaiah ngole tari ke azoa chidulaga esia eye mega hiambe wava adwaya deke be yagava angolo deke pe nyakekleau enya ongule dadivo ke le kolebe amea nava aunuka akhle ta Isaiah on glonya dadivo ebe afeto be gbogbo le tinyela me globe ele eyamajio Yesu tro wunya no azobe gbogbo ma yo globe ele tinye le nya gbogbo amea enye Yesu die mo pe gbogbo ale hallelujah ebe de eva ele edom bena esiaminam be maglonya nyuina amefafeo edonda be matagbela mesio pe jigbala nu ne madegbe famblo de na mesio o daboyoe eye ma funkuna ko agbato ple gameno lao azon Kristo evado eye onlonya kudenti dade bo azon gboba Luka pagbale taneme pepe wienyilia Luka pagbale tanelia po pepe wienyiada Nyilia ebe apatola pe gbogbo le jinye Kristo ya azo no si onlo kudentia ele me fumazo ento le gleazo be no si anu yiko onlo dade kudentia ele me vampe pepe eye egblo le tefe ya be azo o nya be Kristo avadola no binye jine cho nya de lavado nyabe fiavado nyabe khona metovado nusio katon no kudentia ele me vam pepe ba fetope gbogbo le jinye eyata wo siaminam do edom da be ma gblonya nyuila ana me daheu ekpe a echo nyanyuiva echo edo dasia de nambe ma nuka ma gblon
ma degbefa ma wo ma gblonya nyuana me dahewo eye dom da bena ma degbefa be wa dega aboyo me no lao abetola ye benya yo gblon tadia enya le emevam eyeji eye me dogbeda bena nyape jio gbala nyama ne yodo nyape jibagbona me le Yesu pen come eye miame yo kata trozo aboyo me o na futoa maune dega mi nya tro gbova ba peme le Yesu pen come me no gbogbolo na mi nyicho vayi le plola ope takpepe me le ndikanya tokude nu gangao nu jochuo yo vana mebe amadecho England va eza nye photo cho plamo cho boamo eye otona amobo nefa dekepe takpepe ame eye nyanyo glola glomaunya eye pe amo eye nyahama la fima le takpepe mame nya ame nanyikpo le dodo ame le takpepe ame eye cho yejia yike dogbeda glomaunya dogbeda voa edegbe fana mobe me glonya deke a tete ana be me ja yo lo pastor me ja yo be adogbeda lo be ejibe a alo me jibe wa lo kotona mobe me pamaunya vovo a pastor Kumuyi ja dogbeda de donna ota egbe noa loko pacham do zireka mebe eye okopem mebe chachane kemelio de kemao yeko nya hamacho ohana cho eye ma cho micro a ohana cho micro la eye ma open se adezon tochio le Yesu pen come eye me dogbeda ohana gbe dogeda eye minya amo ko sebe bedodora eka Petro dogbedalo Yohanes dogbeda Stefano dogbeda Philippo dogbeda nyaha William oha ila fimada oha nkowre nyaha nyeborel matogbeda eye mau adoto wo pedodo da eye nukunu ganga ojo gbemagbe eye nchoa de photo nu kata joa eye cho fiamo ve fian gbogbo me hamo eye cho yejia amotro akpembe mava ye me va fianu cho kudale ke gbogbo koko ya penunse de nazondo eye enumake ke me panu fiafian voa eye amade va be akpom la be me ponu fonao cho kude gbogbo koko penuna na unchi eye ma togbeda de ta me be nu kajim nelo ebe de mau ebe ma togbeda de ta maybe perhaps a little bit older than myself. Elle avait dohi vide. Coming from Africa, married, and she Ebe married at this age. He said, mato beda de ta elle avait yete stron. Me ben kejo. To tell you, mato nyaonawa. Ebe ejinye gbantola. Ebe me konji ye la nyeme. Ba fisiafia elle kwabe adide le lamenamla dodo po yo katon wo na sronya o me le po nunya de kento le ntinye o ye webe esonye nyonu afuta gbakwa ejo le gbonye mebe enya ma onya gblola me tonebe agbesron agatro dame bobo elabe ele nglesi to nglesi jumeta mebe emaya nyematem ado jifo na ode ma wo woncho vo ebe gbere ne nyebe mebe me popo e hade ode be nyonu mamre mawula demo ela gatro gboba emi atogbeda e mebe gbe mi ya do de nyebe adi de pepe yikele vumena apoto Yesu ne kplo katanjo ne de katanda eye ave tro yide konji bobo ye konji
bubu na trɔ do kpɔ agakpɔ be de adimawo gakpɔtɔ le lãme na wolo alo ele lãmesẽ me blibo hã ebe ok eye nɔviwo nye be lala be ne lɔ̃ nam alo melɔ̃ nam o eye megblɔ be na miato gbe ɖa me be aƒetɔ Yesu enya be viwo ya yi ke nye pastora adi le ʋu me nɛ Yesu toto adimɔ katã ɖa le ʋu me nɛ nane miebe lãme ne kɔ keŋkeŋkeŋkeŋ edɔ katã ne so le eƒe agbe me ye megblɔ nɛ be nye megblɔ nɛ be nye menɔ teƒe be amen o lo nye ŋutɔ me de amen ɖe teƒe hafi hã gblɔ amen eye megblɔ amen yi ke la he tɔtrɔ ɖe va yeƒe agbe me wo hã megblɔ amen ɖe agbewo dzi megblɔ amen la eye ne de agbawo katã dzo le ŋdzi o ŋdi kanya le Yesu ƒe ŋkɔ me eye megblɔ nɛ be azɔ megadɔ nya ɖe kpekpe o trɔ yi kɔa dzi eye woagave o do kpɔ eye no do kpɔ vɔ azɔa megagblɔ nya ɖeke ne srɔ̃ nyɔnua nu yi ke dzɔ ɖe dzi o wo ya gbe ɖe kɔpi ɖeka ne koa tsɔe tsɔ ɖo ɖe nyɔnua yi ke gbe woa ewɔ pɛpɛpɛpɛ ale yi ke megblɔ nɛ ya eye ewɔ ne pɛpɛpɛ yi ke srɔ̃a xɔ kɔpia ɖeka ekpɔ ya hã be le teƒe eya atrɔ le teƒe eya hã le teƒe eya atrɔ va teƒe eya hã trɔ va teƒe esrɔ̃a nyɔnua ŋutɔ agblɔ be ŋutsu ya azɔ ele sese ɖe nu yi tame dzo le gbɔ ɖoa enye be ŋutsu ya ele kudonu vɔ ŋutsu ya gale agbe azɔe nenema nyɔnua trɔ ƒo te be agbawo kekekekeke eye wòtrɔ gbɔ va atso aƒe nɔte me be etrɔ gbɔ va atso aƒe haleluya nu eke me va kaka nya o elabena hamea le England dua me wogatrɔ kpeŋke eƒe ke gakplɔe ɖoa be magatrɔ va yi afia nuwo eye me teƒe ma yi ke me kpa mawo nya gbãtɔ ŋkeke gbãtɔa dzia eye ke me dogoa ŋutsua eva tona be megadzo megblɔ nya ɖe na o de gaɖo ŋku dzinyea mele kpe me be mekpɔ amewo sugbɔ elabe woɖi wo nɔnɔewo ta me be tututu be enye pastor ma yi ke va gbɔ ƒe ke va yia eye metono be na to gbe ɖa ɖe tanye ye be ma ɖe nyɔnu bubu elabe srɔ̃nye gbãtɔa ƒota gbadzo le gbɔnye etona be gbeɖegbeɖe be yemate le nyama ema wɔ ge vɔ ya do gbe ɖa ɖe tanye be ne lãnye me na sẽ eye nyɔnu xoxoa la trɔ gbɔ va nyɔnua ye ya lo eye wo katã nɔ dzu edzigbagba aƒetɔa ɖe tso amen hallelujah nɔvi ne mawu ate ma wɔ nu ya na ame bubuwoa o zi gbãtɔ ya me ma ya kpɔm lo vɔ miawo ya mi le se ŋkɔ nye kokokokoko ŋdi ya dzigbagbo katã ne kpɔtɔ yɔyɔ meka nu ɖe kpekpe yi ke na ye dziwo gbã oa ŋdi ya mawo ne ɖɔ wo dzigbagbawo ɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe aƒetɔa dɔm ɖa be ma ayɔ dɔ ma gblɔ nyanyui la afia me dahewo eɖɔm ɖa bena ma ɖe gbeƒã eye ma ɖe ga boyomenɔlawo ŋkunɔwo be ŋku na ʋu kpekpe bla vevɔ ɖekea Yesu gagblɔ na ameawo be mawunya sia va eme le egbe ŋkeke sia dzi mawunya sia va me le egbe ŋkeke sia dzi egbe ŋkeke sia dzia kwasida ya mawunya ya va me le agbewo me mebe Yesu aɖe o Yesu ana avo nyameyo nya boyo me la ana be miakpɔ katutu abonsa be kɔkutsiwo katã le kɔ na miwo ne gbã le ŋdi kanya le Yesu ƒe ŋkɔ me gblɔna sese ɖe le aƒe me ɖa be amen akpatɔlia yenye ɖokuitsɔtsɔ na kple dzidodo ɖe nubabla mavɔ la nu ɖokuitsɔtsɔ na enye gbãtɔ kpakple nuka dzidodo ɖe nubabla mavɔ la nu ta ele be miato dzi le aƒetɔ la nu va se ɖe si me ke miave kpɔe le ŋkeke mamlɛtɔa dzi eye wòle be miatsɔ nye ɖokuiwo ana gbɔ va Ezaya ƒe agbalẽ tabla 9 kpokpoe
Enyilia, Isaiah Pagbale, Tabla Nevove, Pepui, Amenyilia Globe, Nye Yehowa, Afeto, Nkonye, Yemacho Yenchikokwe, Anna, Amabubu Adeke O. Eye, alom acho nye kafu kafu Anna Legbao O, Pipia Shekelia be, Poda, Nyagbanto va eme. Nyagbanto yo gloa. O 400 va emela. Nous gloma ou le tepe yao. Keto ma de gomena o. Ebe ma ou bede. Ye dom mo sedo la Egypte. Nyigbaji. Ye glone be. Ne tona faron be. Na vinyo wa jo le dwame. Faron globe. Nyeme jesi ma ou makpo. Nyeme nya wa deke o. Faron we ya be. Nyeme jesi ma wa deke o. Be ya va dasi le be kluvio ntino wacho mose be etone mose be buda la fia buda kaba la be mose de kentomali atema de duko ya da la lonyemo ma o ya jo gloko be duko ya odolajo eye atogo le kluvi nyenye wamela godo apeto globedi nu gbanto va melo o va me yo dogo Israel yo dogo alo mo dogo o dogo eye ebena ma to mianchi la va yine mekpofua eye yo vara avafua ben kumea faro globe yo medola amimiodola medola be mimiodo atro kplo gbo va joame ye Israel yo nye kokpo megbe yo kpo faro pa vako pakple obe miakdo du sijo kpo to fo klao obele kemia o anyo be yajo kuje acheji tiabo va no be makuo mebe makuo la ye mose tokpe totoda eye ma globe mose dontia ela lomenao eye el gale yombe magacho donchi bubu va ode dontia le gbowo cho atikploa todo afwaji no binye atikploa ela lomenao la Kristo le gbowo Yesu le gbowo ele segomea be nous nyamau ya me doan pe mona meo eye mose cho atikplodo etiaji ye afudia madeve edogochome no binye maglombe freyamea la chome la yila a chome la yile freyade maulana be na choto ala yegodolo faron hosebe e papa kwa abuibe be yo amimiodo yo achro wa chito amakulo alo yo ale wa tro gbogbo agbova ekulubi nyanyame hosebe o tovo dipoya globe futo o kata o dalakpa eyata mose deux bâtis gloire chafuaji a chafua maneve Israelio tome pour fife ye yo yi o chotoye godo o fanon globe ameyawa ye ma dasilo nchiwajo ma lo goto ma tunu pakplo godo koe ekwe ya futoma ebe ma dasilo nchiwa kakendo meneo obo yo alo koe eye we ajo vovon mo ka vom nele atosisia achafua no vinye we ama chieme wala meme chigel atosisima yike mewa na toya futo no mepoa o me chige Israel vio to fufife yo yito agodo achafu agodo faron habe ekpe na madenye kolialiato enye kolialiato be ya mama ukpo yento magbe o chole dagba fome echoba gbele da fokume ma eye na menya o achi ma ba shime eye ha mepo eye wa o chiacha fuame onyono no bi o won be yi o mete chota yogodo elabe mau no apawom na Israelio ebe nu gbanto yo katogloa o katava me ye di ko be glia o muwe le Israelio ben ko eye futon chroin eye futon kata o chron le ko na Israelio e ma obede nya gbanto o kata si oglola ebe eva amen azomele ye glom megale ye glom ebe nya ye glom egale ebe ma
gblɔn wo na mi hafi ne woava dzɔ ma gblɔn nya ɖe na wo le ŋdi ya ke woame ma ɖe keto magagblɔ nya yeye ɖe tome na wo ŋdi ya la Yehowa gale nya yeye ɖe gblɔm na o yayra yeyewo le mɔdzi gbɔna na o bebe katutu yeyewo le mɔdzi gbɔna eye numetoto yeyewo gale mɔdzi gbɔna na o katutu blibo le mɔdzi gbɔna o ŋdi ya ne le xɔe le Yesu ƒe ŋkɔme Ezaya ƒe agbalẽ etabla 9 etɔ̃lia kpekpe 17 ebe kpɔɖa mele nu yeye wɔ ge ebe kpɔɖa la mele nu yeye wɔ ge la ekpa nu xoxo va yi vɔ eye aƒetɔ le gbɔgblɔ na bena kpɔɖa mele nu yeye aɖe wɔm ele mo tom ɖa fifia gɔ hã xoxo miekpɔe dzesi o anyabia se Mawu be ɖe mele kpɔm le dzesi hã ebena maɖe mɔ to gbedzi ya ɖe mɔ to gbedzi ya eye mana tɔsisiwo na to gbedadaƒo Mawu na ta mɔ ta gbewo me Ezaya ƒe agbalẽ tabla 10:20 tabla 10:2 kpokpoyi 2 kpekpe vea gblɔ be eye ebe dukɔwo akpɔ wo dzɔdzɔe nyenye eye fiawo akpɔ wo nutsi kɔkɔe eye woayɔ ŋkɔ yeye haleluya ŋkɔ yeye woayɔ na o nɔvi meganye dɔnɔ o meganye ŋkɔ na wo azɔ etrɔ zu nɔvi ŋutsu nyɔnu lãmesemenɔla akpɔ lãmese blibo meganye aƒetɔ dɔnɔ ŋutsu dɔnɔ o etrɔ zu nɔvi yi ke kpɔ nɔvi ŋutsu yi ke le sesẽ ɖe nɔvi nyɔnu yi ke le sesẽ ɖe la ebe woayɔ ŋkɔ yeye si aƒetɔ ŋutɔ ƒe nu ayɔla na wo nu yeye Mawu awɔ le ƒomɔa me meganye konɔ o etrɔ zu vinɔ meganye ati ƒuƒu o nɔvinye azɔa nu sia nu yi ke hiã be o hã nate me atse kua Mawu ne tsɔe na o le Yesu ƒe ŋkɔme ebena eye dukɔwo akpɔ wo dzɔdzɔenyenye fiawo akpɔ wo ŋuti kɔkɔe eye woayɔ ŋkɔ yeye si aƒetɔ ŋutɔ ƒe nu ayɔla na wo aƒetɔ la ŋutɔ ƒe nu ayɔ na wo amen. Ezaya ƒe agbalẽ tabla 10:1 kpekpe 22 Ezaya tabla 10:1 kpokpoe 22 ebena elabena ale si ko dziƒo yeye kple anyigba yeye siwo wɔm mele la dziƒo yeye anyigba yeye si wɔm mele la anɔ anyi le ŋkunye mee la nenemae miaƒe dzidzimeviwo kple miaƒe ŋkɔ hã anɔ anyi daa dziƒo yeye anyigba yeye kpekpe 23 kpɔɖa 23 eye wòavava eme be le dzinu yeye sia dzinu yeye kple sabat sia sabat dzi la ebe nutilãwo katã ava de tagu ɖe ŋkunye me aƒetɔ lae gblɔe eye nu yiwo katã aƒetɔ gblɔa eya sɔgbe be eyawo katã nakpɔ me vava eye amewo katã awɔe le agbo me na amewo nakpɔe ɖe woade tagu na yama dziƒo yeye kple anyigba yeye gbɔva Petro ƒe agbalẽ velia Petro ƒe agbalẽ velia ta 3 Petro velia ta 3 kpekpe 9 ebe aƒetɔ la mele wɔwɔm blewublewu le eƒe ŋgbedodo la me abe ale si ame aɖewo se blewu gɔme ne o ke gbɔ dzi ɖi na mi elabe medzi be ame aɖeke natsrɔ̃ o ke boŋ bena amewo katã natrɔ dzime kpekpe 8 egblɔ be ke aƒetɔ la ƒe ŋkeke la va abe fiafitɔ ene aƒetɔ be ŋkeke ava abe fiafitɔ ene le zame ebe dziƒo nu ava yi kple gbeɖeɖe gã aɖe
eye watron komedonuo kple dzo eye anyigba kple edzinuwo katã la bi kenkenkenkenkenkenken wabi kenkenkenkenkenkenken pepe widekea ebe esi watron nu sia nu aleala ameka ƒomevi we wole na mi be mi anye novi ebe nu ma yo kata mi le kpɔ le anyigba dze gbe wogbana wo kata tsrɔ̃ge ɖe ameka ƒomevi wole be mi anye hã ele be mianɔ mawu me ba gbe kpakple agbe kɔkɔe kpekpe wievea esi mi le mɔ kpɔm na mawu ƒe ŋkeke la ke le du dom ɖe ƒe vava nu la ŋkeke sia ƒe vava ana woatsrɔ̃ dziƒo kple edzo eye eme nuwo woalolo le dzoxɔxɔ la me kpekpe wietɔ̃lia ebe ke le eƒe ŋgbedodo la nu míele mɔ kpɔm na nu ka dziƒo yeye kple anyigba yeye enyatia ya míexli xoxo le zea ƒe agbalẽ va yi lo ebe kpɔ ɖa mele anyigba yeye kple dziƒo yeye wɔ ge eye azɔ le teƒe ya Petro kpɔtɔ le ɖo kpe dzi na mi be enu ya le me va ge ele me va ge ebe le esia ta ebe le eƒe ŋgbedodo la nu míele mɔ kpɔm na dziƒo yeye kple anyigba yeye afi si dzɔdzɔe nyenye la nɔ kpekpe enelia ebe ya ta nɔvi lɔlɔwo esi ke míele mɔ kpɔm na esia la mi ɖe afɔ ɖe sia ɖe si miate ŋui la be woakpɔ mi ɖi maƒomaƒotɔe Yesu le mɔdzi gbɔna Kristo java ɖo zã ɖe ya edzi be eya edo nugbea eya ke la na be mía adzra ɖo eya ke la na be nanɔ gbesɔsɔ anɔ klalo eya ye la na ŋutsuwo nakɔ eya gbɔ yina va eye wòale tsi na wo keŋkeŋ eye la na be asɔgbe elabe nutete le si eya ta ye wo nuwo katã nu na mi le atitsoganu ɖo ebe ɖe dziƒo yeye kple anyigba yeye le vava ge ele gɔme se ma eye ebe le esia ta nu ɖeke wole be nya wɔ ele be nato na aƒetɔ be nekpe ɖe ye ŋuti nato ne be ɖe yebe dzimetɔtrɔa nenɔ blibo ye maganɔ afɔ ɖeka le me ɖeka le godo yatrɔ dzime keŋkeŋkeŋkeŋ eye wòakɔ ye ŋuti ne gbɔgbɔkɔkɔ ƒe ŋusẽ wòage ɖe ƒe agbe me be manɔ teƒe ya anɔ tsɔtsi be nya hem tsɔtsi be nya wɔm emiawo nye tsɔtsi ametɔ eme yina tsɔtsi aɖeke evɔ edzo gbe dzime ya tɔtrɔ mía da si tsɔtsi ƒe numawo wɔwɔ eye míakpe gbɔ be vamva la ne dziƒo yeyea kple anyigba yeyea la va la míakpɔ gome le me eye míagblɔ gbesɔsɔ menye be míanɔ tsɔtsi be nya hem anɔ ayemegbe nɔm anɔ nuwo le nugɔme agbe dzime ya tɔtrɔ anɔ tsɔtsi nya hem emawo la mele kpekpe ge ɖe mía nu míakpɔ gome le dziƒo yeyea kple anyigba yeyea me kɔkɔenyenye le veve ɖe eye Mawu ƒe ŋusẽ Mawu ƒe nutete la na anɔ me be eya ye nadzi nabia naxɔ be nate me anɔ agbe dzɔdzɔe agbe kɔkɔe asɔgbe mo kaka me na nutɔe eye nadzra ɖo afi Kristo na va ta ele be nato na aƒetɔ be aƒetɔ azɔ ɖe meʋu dzinye na o meʋu dzinye be agbo ana wòazɔ Yesu ne nane le yi ke la xe mɔ nam ahe ɖe ŋgbedome be nyemagakpɔ ŋkume na wòa Yesu dedzo eme nye nu yiwo wòle be míadzi eme wòle be míaʋli na be míanɔ gbesɔsɔ míanɔ klalo nɔvinye todzinɔla anɔ klalo nɔvinye ŋutsu nɔvinye nyɔnu yi ke le to dzi se Mawu nya ya medo gbe ɖa be nanɔ klalo anɔ dzadzra ɖo ɖi le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ŋdi ya mima atsɔ gaƒoƒo ya atsɔ fefe o ta nenye be ele radio gbɔ se Mawu nya ya gaƒoƒo ya mea dziƒo Mawua ele mía kpɔm ye be ŋku le dzi o eye nenye be eɖe dzi ɖi vavã be yeado gbe ɖa le ŋdi ya Mawu ya nya ta novinye ete tso alabɔbɔ ta le radio gbɔ eye gaƒoƒo ya mea natsɔ dziwo ana Mawu ŋutɔŋtɔ na trɔ dzime ŋutɔŋtɔ ada si le nu vɔ ŋuti ŋutɔŋtɔ
takapopoya kenu na tokwe dododa bapeto azomenye be Kristo enye chogwejikpea Yesu yenye chogwejikpea eye mejibe chogwejikpea na dem ela menkobu boadeke meli sikona le chifuate yekeji miato akpo dedeu no vinye ne maunya ya kpalendia eye Yesu megede chimena woa echronlu evonaulu ekuvomalu ayata kwegbo mapeto lendia mele dasi le nouveau nyo katanchi eti dada nyo katan nu bada bala yo katan me wona Yesu me dasi le wo katanchi me dasi le wo katanchi apato me glo katanto dari mele glo katanto dari eye apato nusianu to na apato beneva apato me va mele trochime apato mele trochime le njikanya apato mele trochime le njikanya me jibe nu china ne kpachere jinyo apato nye me jiba bon sambe do na oa apato me vujin na wazon me cho agbenye na wazon eye me cho agbenye kle jinye blibo akata le now apato na be kakale jina no menya zo be de popo ya eswasinye de popo swasinye apato la we now Yesu la we now ne loa ne jia ne lon no famale mewa ne le to gbeda pele nyawo toto wa Yesu sokbelidia awe na olo awe no la bena amesike to na nyawa e ojina amesike to na nyawa e ojina ela be enye be ne kwele ji o mebe ele dasi de nouveau anchi akbe vulanchi nu barabara onchi ya apetolanto acho de popo tonton de popo blibo adejiome acho now le jikanya le Yesu pen come e apetoa bie bene le chinai ne klo ebe chinchi nu yo katan le chimenao nu fon yo katan le chimenao wa togbeda apetone de nu fon mo katan da le jiome ele chochi ya bo ejime fodina wa togbeda be Yesu klo jinyenchi le china nye chile ndikanye ya ne mano kokko enyenye bagbe manu agbe chache apeto ebede echo kokko enyenye benya fanami Yesu anto enu agbe kokko ya de chofiami eyata jibe ne nebe chocho mema kokko enyenye be chocho mema ne gede amesia me be chime yata oglobe wayira amesio be chime ko amesio pasime ja ela be wawela ko mau e ale pochiome chochione aye tone ba pato azolendeya me jibe na nam jiyeye ale to gbeda apeto nam jiyeye le njikanya e jiyeye ne swasinye wo jiyeye to defo domena apeto ne wo jiyeye to defo domena aye mekpo volo ne na jiyeye avoa ela doli gbogbo kokoe penuse chokole jio eye acho gbogbo kokoe penuse cho demel ebe ya acho gbogbo kokoe ple jo atechitanao ebe milala pasende simeke wacho kokoya acho techitana mi mia honuse kokopenuse le mia gibage eye mia nyenye dasedi lao Jerusalem Judea Samaria ple anyi pape mulen woke dogbeda no vinye dogbeda Megano radio bwana ya mekomo bobo tana tokbe dan ton chochi ona petola no fapine le gbetoto rame tokbeda Yesue meva apetoye meva ne nane gakotoli ne ledasi be ye malasi degele nu ye nu mawe webe Yesu amete le geda gome bliboa
dasi le nchi apeto ne na ne gali kenye mo kenu agbenye me apeto defiam yele ndeya chojio chona ma oblibo chojio na ma kenkem chojio na apeto la blibo e yakobena acho ibenu se adewa gbeme eye na kwamenu pepe akwamenu pepe amenu pepe la sogbona ye pa menu pepe la sogbona ye pa menu pepe la asogbona ne bia apeto la awena la aye eyake anna akpoto yoyo blibo eyake la nana kpo katutu blibo eyake anabe lamela haya ken betodoraji apetoa echo deleme mejibe akpo anoto leme o yesu mekpo be anoto mejibe yakpo anoto leleme ebede yebe kabio hoa eya yo cho yotomi yesu be kabia hoa ye yu atomi eya ta dogbeda de le pojoa de chikona wa apeto eleji be manon la mesemela oh yesu dolele de siade dolele sia dolele fumebi ke la gbenyemea yesu me chokata tarejo me dro kata tarejo me chokata tarejo ye gbotogbojo ye dolele o e doyo kata lemele la me gbegble nyo kata apeto me chokata tarejo dogbeda me dro kata tarejo me bojo de pepe la me gbegble de pepe nusianu yeke apeto mana ne ma vole do kinyemo ye otobe pepesese otobe la me ve o apeto me dogbeda me to jire nu olendia me chonu kata dashi menao ne kanu jire ke a apeto la haya o kenkem yesu la yoto kenkem cho jione cho jione apeto me chonu sianu nu poponye nu nya wo nyewo nu senye nyeto nyenkuo nyade nye dofe me khola gbe ame me chokata chona wazo le magasin na nyento de kape kafu yesu mazin na o kafu mazin na o kafu me chonu kata savona me chonu kata now yesu me chonu kata dashimena apeto yesu masubo blene yesu masubo madoto machonu kata no kata now honu kata ne wenenema ekema chukaka calvary la nunyo yayirao nugbadodo kata nyanyu yo kata kulonde yo menawa yo kata Kristo hovana micho calvary anyeto aswasiwo ta chwagbewa chone plebo lendia. Don't dramatize before the Almighty God. Megano cantata omle moben kumo. Mede cantata be yea. Bedodo da pe gamea. Wala ben kumenele. The King of Kings. Fiaoji fiaben kumemiele. If you want to dramatize foolishness before the president, before the governor, Nenyebe mi nona fiao kle dume gao ben kume. Mi me wona fefenu de ke o mi wona no de dodonua. E fiaoji fia afeto ja feto ben kumemiele lendia e chonu kata chojio no kata ne khena yebe kafu. if you happen to call yourself a minister, a pastor, a preacher, edanye pastor and you play games edanye and you are bishop gambling before God, edanye hamedadao hamefofo potole le jeha
ekoto tso mawu nya le fefenu etso mawu nya fefenu o me ndiya Yesu le yo tro le dzime o me tsona mawu nya wana fefenu o me tsona me be lubo wana fefenu o nele nene make me kpo sogbe na Yesu be baba o tsonu kata dasi fefenu wo onchi dasi le hajeje nu na onchi ina tso agbe o na Yesu a nyao tso agbe wa ne ntonto me ganya lakpanu wo me ganya for de kale godo tso do kione apato nyenye si kom chomo no si keneji me tso nu si anu nu okata now blibo eya yenye nu si kejim apato le tso miagbo. Blene. Dasi le nou fondi, le nou bada wonchi. Eye cho lu fon blibo, woji blibo, wo susu blibo kata chona ma kenkem. Mega wa frap la fazon. Mega meme de vak azon. Chonu katane. Le Yesu pen kwa di mie dogbe dale eye mauvi nyao tolao yo choba gbena mau blibo ane glona bena amen mina mia dogbe dade ju kon asi de kade ji eye na afia de han le vewa ete tasi da fima ela ba petwa sogbe egblompe ya onu ye nami ebe ya onu ye le nya pa gbe o me eye be dem ye jesi wa dem ye le bombe elen dom na koko oa poda apeto na mia dogbe na mawi kele jifoa ike do atogbe to da wa eye awonu ye na mi adoto wo gbe to da eya ta doji denu dondenu esike ne doji denu bliboa apetola ana donchi na gede wa gbemele Yesu pen come fofo le Yesu pen come mi takbe na o mi ranko ela bena eyomi be mi ava do kwichocho ble ameriku chocho na blibo pe gododo bon valente kanya to gbe na nu yo kata le globe ya wona mia apato esike toji no lao me yo kata le haju agbon se ma onya le dekanya o voba nu von mea me to gbeda le ngbedodo anu be chope nu von kata keo le Yesu pen come apato me to gbeda me nyebe na cho nu von keo dede ko o na wa fo cho nu von be babla de sia de me nu von be kayo kata bla ne sole wonchi me to gbeda be na made ga poto nye klubi ne nu von we ablo de bi le ndi ale Yesu pen come apato me to gbeda ben la me gbegle de pepe dolele sia dolele alo babla ple game enono be ka de pepe ke lo ntia ne sole wonchi abo sambe don no kata do me chron lo pa gbe me to gbeda me ka dolele aben ko me ka la me gbegle aben ko me ka dolele agota to yo emme to yo do yo be do madamada ko ka yo papa to nu ses gala mela Casio, Yoto, Tretolele à la manon les Yesu pen come, mais biabe, azonde, nyape ji, blibo katala, kwe, et na klonyabe jonchi, konyabe jonchi, et me dogbeda, ben nous bada, nous begle dipopo yo kata, le jimenami, en yo matema de mobe Christo, but do you de miata, na atem a devinamioa, me dogbeda kodu ko anchele ndi ale Yesu pen come ko kwenyenye esike ba no ma mareke matma ko mawula apato menye benyanye chochi yilauko ahonko le hame me to dadiko aw bo ejibere nyanye maubi fanfan me to gbeda be ko kwenyenye be no me toto ya le ndi ya yike klona mo be chinchi klona me be chi be ame ala tema va ko mau kokweto a apato akpo mau ike deblibo le keke mamle to dia cho jima plomi to nu me toto ya melendia ame siame ne khwele Yesu pen come
Dogbeda, Bokokwe, Penuse, Ikenana, Benemi Troya, Minana Nyon Nanani, Dodo Fana, Ayameyo, Bua, Yaklova Bow, Apato Ikaname, oh, New York Kata Calvary, Hovana Mia Awonchido, Ayamena Moa, Bokopenuse, Mao Penuse, Chipo Benuseya, Medogbeda, Woikayanuse, Kentina Neke. Nukejina neke me dunawa didiva mi amele Yesu penkome apato me dogbeda be ame yo kata okpokome le wa menu veve unu siame ya ndeya chiramiro komiata nya kpotono mo fa seden keke mamle toji apato me dogbeda be nenya gbesiame de ko ye miele dom de Kristo nu la be miawe nye nu blanyi to le keke ame apato ne be na gbe ame de ko ye miele mo kom de na Kristo de eye menya chifo yiyo menye na nya kpagbe mafo to be keke manu ko hala miele keke manu ko jimiele atamiele Yesu ame ya apato me bia be honami to no mama le Yesu pen come be chifo e mi abayi chifo nya ba yipe chifo mi aji apato me dogbeda be agbe yo katami no na cha enye nu china me bagbe no de ma chole me fefe hajeje cho ma onya fefe nuwa nu yo kata paki nu mo togo la gbe menami eye Naomi nyanye Yesu yo me jela fanfa to akpo gbedeka akpe nao be ne tonami le Yesu banko jemie dogbeda le eye ma upe doko akata ne glonam bena amen akpe nami mau yirami.